Ki pulet jong ka Jowai Police Station haka arp khandai trik leber ki lara ki langot ki beri ki basu badan keti ban penyap ya open kre surong syayeng bishar ban kerpat ban aipori ki ban toket kini ki subadan keti. Nakaliang kayeng bisharu kala menjer ban jing bet ki pulet jong ka Jowai Police Station ban toket sasan silenter. Kini ki langot ki subadong penyap beriau ki dei ujimi kendat ubana murab ubala syakem haka arpu pratrik leber bat arut ki weipat ki bala syakem haka arpu trik leber ki bakentop ya upara I love you meban talang na murab bat usambun dekhar na minsngat. Kini ki langut ki suba penyap beriau la kenok bakilara bor bat penyap ya upen kri surong na do ka khandai terik ubanai leber. Ki bahayen jo upen kri surong kila mudui deka ejahar hanar tiang police station haka arpu trik leber arhajar arpulai ba upen kri surong ulaja rengai ringkat bak kali Mahindra pickup. Dei haka step arpu trik leber ki bahayeng jong kila yo jeng tip ba open kre ulah syak penyap dusman. Ki pulit kila yo ya kamet ka basa open kre surong daga jingelam jong upara I love you meban talang nakasnong pomura kampaji nakasurok ba haka jaka klau ka bahap hamauring keneng police station. Hadin kani ka jing yo kem yo meban talang bat usambun kila yo kem yo ujimi bat kila yo biang ya kali Mahindra pickup open kre surong nakasnong tersat East Khasi Hills District. Ka khubor kaya thu shu ba kani ka jing penyap yo open kre surong ka dei ka baya sela de ki babun ngut ne ka kunhun kirunar ne ki gang.